Do sad mi se nikako nije dalo da odem u ovaj barrio. Pablo Escobar. Voy con Medellín, voy con Colombia. Gracias, voy con amigo. Medellín. You, from Medellín. I want you, Jockey origin. ¿Eres? Bosnia. Europe, Bosnia. Gracias, amigo. Disculpa, no problema, un momento. Ahora sí. No tengo dinero. No quiero dinero. Yo sé que tú no tienes efectivo, comprendo. ¿Cómo te llamas? Ero. Mucho gusto, David. Ero, sí. No quiero dinero. Okay, quiero un favor. Tengo un problema. Sufrí un accidente ahora y tengo 2 hijas y mi vida no es muy buena ahora. Pero no soy un ladrón, no soy malo. Amigo Ero, quiero pedirte solo un pequeño favor. Si puedes ayudarme con un poco de comida para mis babies que necesitan comer, hermano. No cash, no money, solo comida, por favor. ¿Dónde es la tenida? Aquí en el marketing, bro, muy cerca. Si quieres puedo buscar en el mapa. Standardni fazon na koji ja jako često nasim, pogotovo kad nisam u elementu. Kad nešto radim, treće je ovako naletim. I odmah krenu da doziraju i krenu da gledaju kako ću iskoristiti gringa. Tako da ne znam, sad ovaj fraj malo izagleda vozu. Dao sam mu 2 pesosa, mislim nisam imao više. U suštini tražio hranu vamo tamo za djecu. Mislim okej to. Ali već sam jednom imao isti slučaj i problem. I nije baš sve išlo tako. Da ti samo odeš do prodavnice, da mu kupiš. Već je to fazon navlačen od jednog mjesta do drugog i kompletno vrijeme se pokušava sprijateljiti s tobom. Na svim putovanjima, pogotovo po Južnoj Americi i tako malo tim riskantnim mjestima je da što manje pažnje, obviously, što manje pažnje da privlačite. Jer s ovom kamerom not good. Previše. Pogotovo sad jer sam kako se zove ovo? Poblado. Da. Poblado koji nije baš najpoznatiji po nekakvoj sigurnosti tim. Stvarno. Mislim da taj dio nisam snimio, ali frajer je podigao majicu i pokazao mi je kao ožiljak preko cijelog stomaka. Prvi put kad mi se ovakva situacija desila, lik je izvadio neka kliješta, nešto. Tako da, dobre. Ako me ne prati, dobre. I naravno već su razradili taktiku jer znaju da turisti nemaju keša. Tako da prije nego što sam isto uradio, rekao mi je pravi znam da nemaš keš. Idemo u prodavnicu. Ali to je sve jako dobro razrađeno. Čak i kad kradu telefone, traže vam šifru da im ukucate pa onda možete ići. Ovdje je jedan drugačiji svijet. Koliko god bili opasni gradovi u Evropi i u Americi isto. U Americi je dosta više budala na ulicama, ali ovdje bih rekao da znaju šta radi. Možda i ne viđaš često, ali kad ih vidiš onda you're fucked.